Puji syukur kami panjatkan kepadamu, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, atas segala berkat-Mu di hidup kami. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Ulangan 26. Ajarlah kami agar kami mengerti firman-Mu, dan ajarlah kami hidup seturut dengan firman-Mu saja. Melalui anak-Mu, Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Karena persembahan ulih juma si pemena, adi enggo ikuasaindu negeri si ibreken Tuhan di batandu manbandu, janah enggo kamringan ije, tep ipranindu jumandu. Bagin si pemena si ipranindu arus itamakendu kubas sumpit, jenari arus ibabandu ku ingan ersembah si sadae. Dahilah imam si sangar dahin ibas paksa si janah katakan manbana, ngaku aku man Tuhan di batangku, maka enggo aku bengket ku negeri si ipadan kena man nini kami, maka ibre kena man kami. Ialokan imam sumpit si babandu iampar kena ilebe-lebe batar-batar persembahan Tuhan di batandu. Kenca bage arus iblas kendu kata-kata enda ilebe-lebe Tuhan. Niningku emo bangsa Aram, kalak perlajang, kalak silalit tetap ingan na tading. Simbaba keluargana ku Mesir. Sanga siti ngenca beliganna, tapi dungna ia jadi bangsa simbelin ras megegeh. Kejam kel perbahanan bangsa Mesir man kami. Ipak sana kami erdahin jadi budak. Dungna serko kami mindo penampat man Tuhan. Di bata nu nini kami. Ibegi Tuhan peserko kami. Idahna kini seran, kelatihan ras kesusahan kami. Alu gegehna simbelin ipulahina kami i Mesir nari. Ilako kena tanda kuasa, ibanna kejadian si mejin. Ibabana kami ijah nari kujenda, ibre kena man kami negeri si mehuli ras mehumur enda. Emaka genduari kubaba man Tuhan, bagin si pemena ibas ulih juma si enggo ibre kena man bangku. Kenca bage amparkan sumpit iadep-adepan Tuhan, janah ersembahlah kam ije. Ermengkahlah atendu karena krina si mehuli si ibreken Tuhan di batandu man bandu rasman keluargandu. Bere maka kalak Lewi ras kalak pertandang ikut ras kami ibas pesta si meriah Tiap tahun petelukan breken persembahan persepuluhendu. Eme 1/10 ibas ulih jumandu man kalak Lewi. Kalak pertandang anak-anak melumang rasman diberu balu-balu. Maka ibas tep perpulungan bias nakan si perlu kena. Kencak enggo ibandu bage katakanlah man Tuhan. Lanai lit tading persembahan persepuluhan ibas rumahku. Arkitekan enggo kubreken man kalak Lewi. Kalak pertandang anak-anak melumang rasman diberu balu-balu rikutkan si perintah kendu maka kulakokan Laku simba rasla aku lupa sadape perintah-perintahdu karena persembahan persepuluhan Sanga aku erceda ATP labo kupan. Sanga aku la bersih rikutkan peraturan agama labo sitik kubaba persembahan persepuluhan darat ibas rumahku nari. Laku brekan sitik man persembahan kalak mate. Enggo ku ikutkan kam Tuhan. Enggo ku lakokan kerina perintahdu karena persembahan persepuluhan Nohanlah ku teruh ibas ingandu si badia nari i surga, janah pasu-pasulah bangsandu Israel. Breken pasu-pasundu man negeri sidem kebayakan ras mehumur enda, suwe ras ipadan kendu man nini kami. Kam jadi bangsa di bata. Ibas suari enda Tuhan di batandu merentahkan kam ngikutkan krina undang-undangna. Maka ikutkanlah alu tutus ras alu bulat ukurdu. Ibas suari enda enggo iakuindu Tuhan jadi di batandu. Enggo kam erpadan ngikutkan ia, make krina undang-undangna, ras ngikutkan krina perintah-perintahna. Ibas suari enda enggo ialokan Tuhan kam jadi bangsana, suwe ras ipadan kena man bandu. Jana iperintah kena kam ngikutkan krina undang-undangna. Ijadi kena kam jadi sada bangsa si belinan asang krina bangsa-bangsa si deban si enggo ijadi kena. Jana arah kam gelarna terpuji dengan armulia. Kam jadi bangsa suwe rasi ipadan kena. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu, berkatilah kami senantiasa ya Bapa. Amin.